yarafashe akadara kubita umutwe ku kibambasi uwo bagipfana aravuga ati mama yivo uwo mwana w'imfuvyi muri ko murahohotera Imana izobabaza amaraso yiwe timurabona yuko atamuno kumuvugira afite mugaho ndazi ko Imana ari giye izomubabaza aradodora kugira ngo bugurure anabare baranka kugurura baze kugurura arakubita arambomagura ku kibambasi ndakoma induru ndabura n'umuntu umwe ntabara muri yo quartier ndarira bwabo gushika naho nsarara biranka ko sohora ijwi mari minsi nkoresha ibimenyetso mu kuvuga nka nyamurage nicaye ndabye kubicu hejuru mbona igicu kiko kirihindura sinzi ko igicu mu cyumva igicu si kirere se mbonye kiriko kirihindura mbona kije mu mwana mutoya umwana mutoya mbona ariko arakura baye nyene umusore w'umuyabaga mbona arakuze abaye umutama uri kubireba gutyo mu gicu icyo gihe nyene nguma numva ndiko ndaririmba ko nabona byamide nkumva ndiko nduzura imbaraga ariko sinabisobanukirwa umva inda yari njiyeyo na sida yinjirayo umva byose taramenya sida kwirimo yego sebwa amenye ko ngwaye sida iko yanyanduje akazi k'uburaya ndagatangura nakoze uburaya nkorera 1000 nakoze uburaya nkasambana ntibayame nayasambaniye ntibyari byoroshe icyo gihe ndaguma ngaho ntangura kuva mwinyo kazajya uva mwinyo yego mu buzima bubi busharira iwacu mama papa yari yaramaze gupfa n'inzu barayibomoye sinikuduga kubi wacu ntibyari gukunda aho mbona ukunyene ndukunyene meze none kaga telefone karimwo memore yuzuye amaporono narandara amaporono yo gusambana bukarinda buca nkiraba ibyo bintu kubyo mvuga ngo nta porono z'abagabo n'abakobwa ashaka ubushaka umukobwa ku mukobwa kuko nanjye gira ntangura akazi kwa kupfukama acafata ukuboko kwiwe agucisha mu kanwi wanje arakanya nanjye nkomeza kuruka arakanyamara kwa kunyine ufata mara ugakura mu bucafu wamengo nyine umuntu afise igikoropesho ariko arakoropa mu ndi wanje agakoropa avuga ngo ndagukorofye utakigaruka ukundi Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwe mwese mubana na Kame TV Rwanda ni channel nkuko musanzwe mumenyereye tugenda tubabwira byinshi bitandukanye hari ubusesenguzi hari amakuru abagiye atandukanye ariko nanone tugira segment yo kuvuga ngo tuzana abatumirwa bagatanga ubuhamya n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi kuri Kame hazanyu hari umuntu muri kubona wambaye neza murabibona n'umumama rwose ameze neza reka atwibwire Yesu nashimwe hama urabeje cyane sinzi ko ntabwo ndi umumama ariko ngira ngo ntabyo waruzi ntaje ikintu utazi nyene n'ubukezi hama nitwa Butoyi Pascaline yego Butoyi Pascaline uri umukristo yego ngira ngo abantu bo kuri Kame abenshi n'abakristo wabanzwe baragize Imana yego turagushimiye mana yera turagukengurukiye urukundo n'imbabazi zawe turagukengurukiye ukora no kugororoka kwawe nyakubahwa Yesu tusuye kurenguka imbere yawe dusuye kugirirwa ubuntu nawe nyagora ku ngoma harababyutse batabonye aya masanya agora ku ngoma ariko twebwe tugira ubuntu n'imbabazi zawe none Yesu Kristo Nazareti tugiye kuyaga turakwingize ngo dutangurane nawe tuze gusozanya nawe data budo mu ijuru iki kiganiro uzokibona nyagora ku ngoma ubuhamya uzobona mwami yihebye buze bumuremo umutima ndabizara bababaye harabarushe nyagora ku ngoma ariko ndakwinginze papa reka Yesu ubuhamya buze kwabera icambu bubambutse nyagora ku ngoma bashitse ku rundi rugero zobukoze nyagora ku ngoma nuhabwe ico n'amashimwe murengezi mwiza ndabisende nizeye amen amen
ngira ngo dushyize imbere y'Imana. So hari nagiye mbona kenshi, nagiye mbona ku mashene ya YouTube agiye atandukanye, ngiye nabona amafoto yawe, ariko mbona hari ubuhamya budasanzwe wagenda kuganiriza abantu. Mu by'ukuri je navutse mu muryango udakijijwe, maze nk'imyaka nk'indwi, niho mama yagize igitekerezo ko twogenda gukizwa, yari jewe na mukuru wanje na musaza wanje. Mama avuga ati rero ndagomba ko tuja gukizwa. Papa icyo gihe bigira intambara, aravuga ati sinkeneye ko mukizwa, umuntu aza kugenda mwabo barokore ntaze kungarukiraho. Hama mama ararengaho, turagenda muri ADPR mu Burundi bayitwa Pentecote, turagenda turakizwa, hama turataha. Nta gihe cyaheze mama ataciye yitaba Imana. Ego, ubwo nuko wowe wakijijwe? Nuko nakijijwe. Naho se uza kwisanga mu byo kwa, kuko nabonye waravuze ngo wanduye indwara y'ubwandu bwa virusi itera sida, uza kwisanga wabwanduye gute, waje kubukira gute, mbese ubuhamya kuri icyo kintu? Kuko abantu ni benshi uyu munsi, hari abantu batesetse hano hanze, usanga bafite indwara barwaye uretse n'amasida, izindi abantu bagowe n'ubuzima ni benshi, ko ugeze kwa muganga nibwo ubibona, ariko badafite icyizere, bumva isi barangiriyeho, bumva ubuzima bo barangiriyeho. Wowe byaje kugenda gute, waje kwisanga muri ibyo gute, ubivamo gute? Hama ni urugendo rutoroshe cyane, ariko nashaka tubanze muko ndakwishura, tubanze dusangirira ijambo. Kuko ikintu cyose Imana mu kuturema yatanguranye n'ijambo. Ni ijambo riri muri Zaburi 50 kuri 15. Ijambo ravuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Ubandanije kuri 16 turavuga ngo ariko umunyakibi Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanje, ugashira isezerano ryanje mu kanwa kawe. Amen. Amen. Iri jambo impamvu ndarisomye niyo ntanguro y'ubuhamya cyangwa intahe mu bumva ururimi rw'ikirundi, ariko twe turakunda kubatahura cyane, ariko mwe ntimudutahura ko nama ndabibona. Abanyarwanda murabumva ariko ntibabumva. Turabumva kubera nama mbona iyo umurundi agiye mu Rwanda, nubwo mara amezi 2 cyangwa kumwe azavuga ikinyarwanda. Mwabo turabaganza. Ariko umunyarwanda je mu Burundi nubwo mara imyaka 3. Nta kintu ndashobora kuvuga. Ntago tubatahura. Okay. Numva rero ari kurambaza ukuntu nakijijwe, ko ntunabandanije, ukuntu nagiye gugwara iyi ngwara nkuko wabyumvise. Ni kuvuga mama amaze kututwara gukizwa yaciye ahitapfa. Yapfa afise imyaka 7. Papa yari umusaza nyene ashaje, baranikira bakanura, sinzi ko mu byumva kwanikira bakanura. Kwanikira bakanura bamujyana, nuvuga adashobora mbo baramusohokana hanze. Ego. Noneho rero twe tuguma mu gakiza na mukuru wanje, tuguma dukijijwe. Abahungu ba papa aravuga ati rero turagomba tuzane umukecuru adaramucana muziko, niko mu mvugo mbabarira amatwi babivuga. Baramuzana, uwo mukecuru ntiyagiye kutubera neza, yatureze nabi, akadukubita, akatwima ibiryo, tukagenda gusa. Urumva nyene ubwo nundi rugendo ndiko ndacagagura. Wishaka zondondera ndayimugire ku murire. Hajya hari umuntu abavuga ngo ndashaka kumenya imvo n'imvano, ariko umuntu kugira ngo akubwire ubuzima bwiwe burya ntibitwara umunsi umwe cyangwa imisi 2. Umuntu abaje kuvuga mu ncamake kugira abantu bumve ko Yesu na bugingo n'ubagikora. Turaguma dukijijwe, ariko muka papa ashitse aza kunywesha inzoga ku nguvu kugira ngo nyene mve mu gakiza. Nuko sorry gatoya, nuvuga ngo wowe wari warakijijwe. Yego. Noneho papa wazana undi mugore. Yego. Amaze kuzana undi mugore, uwo mudamu ntifuza ko ukomeza kuba uri mu gakiza. Yego. Akunywesha inzoga. Yego. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe muri icyo gihe yashaka kunywesha inzoga? Ndibaza ko icyo gihe narifise nk'imyaka 8 gutya. Yego. Nuvuga ngo wakijijwe ukiri muto? Nari nkiri muto. Ko sire bwamenye ico gukizwa cyari icyo, ariko umuntu agendera asobanukirwa uko bukiye ko bwije. Rero amaze kuzana mukadawe ndagwa nyiri icyo gihe sura muri Gatolika,
ariko nkaguma numva indirimbo zo mu barokori nizo zimbumba nyene. Noneho rero igihe kimwe ndibuka imvura ya mengo yari yaguye nicaye hanze ariko ukwezi niho nabonye ko Imana ari gitangaza. Imana irashaka kuyereka umuntu ataramenya ataratahura ikiyereka abatahuye. Imana ifise nyene mu mana bwayo ikikora. Nicaye hanze urumva abandi bari mu gikono azi mu cyaro abantu baba ari kota haba hari imbeho. Nicaye ndabye ku bicu hejuru mbona igicu kiko kirihindura sinzi ko igicu mu cyumva igicu si kirere se mbonye kiriko kirihindura mbona kijemwe umwana mutoya. Umwana mutoya mbona ariko arakura baye nyene umusore w'umuyabaga mbona rakuze abaye umutama uri kubireba gutyo mu gicu. Icyo gihe nyene nguma numva ndiko ndaririmba uko nabona byamide nkumva ndiko nduzura imbaraga ariko sinabisobanukirwa. Muri byo mu Rwanda navuze ngo icyo uzaba cyo kiragutegereza ntagishobora guca. Cyo genda gumuko ngumyuko urumva yamaze kungwisha. Icyo gihe rero twagiye kutabana kucyo gihe ndibuka papa yari yanguriye imyenda kuke nta myenda nari mfite. Anguriye imyenda nari sigaye nambara ibutura ya papa. Bajya basazanye nibo mu cyaro hari ukuntu bambara ibibutura ugasanga babiteye ibiraki. Noneho rero icyo kibutura cyari kibutura natoye mu mwavu aho bagitaye. Tuba cyari kimaze nk'umwaka gikiri mu uwo mwavu kuko hari ukuntu mu cyaro batumwavu ahantu bazorima kugira wa mwavu bunyengetera mu ivu. Noneho cya kibutura ndagenda ndagikunkumura ndacyambara. Maze kucyambara urumva sire gushaka kuyimesa ndayimeshe yari kucitabuka kuko naho nakunkumura yagendera atama PS. Noneho rero icyo kibutura ndagikunkumuye papa nyene ndacyambaye ngenda kuvoma papa nyene aricwa n'intuntu urumva yarabona nyene buke. Ndibuka umunsi ntazibagira nunamye ndiko ndavoma mu mwonga cya kibutura gita gicikamo kabiri. Urumva nako ndakwiza mu myaka 11 gutyo. Cya kibutura abana bari kumwonga barantwenga ngo hera turabonye inyo ya butoyi. Ubundi je ndi hasa sinzi mu kinyarwanda ko navangumuvukana muri babiri muri amahasha. Rero icyo gihe papa acagira intu nagahinda cangurira impuzu azingure mukada wacazana umukasera zikatagura. Azikataguye ntibyambere byiza kuko urumva nayisubiye kuri cya kibutura kandi yari yanguriye impuzu. Nyene ndabona yuko abantu nazohaba bitazokunda. Icanomokera kwa mama wacu. Muri icyo gihe ntabwo wabigiraga papa wawe mu buruti bya myenda wanguriye umudamu wawe yayiciye? Icyo kintu mbajije namandi bagira kukibwira abantu. Byukuri nyimbura papa ka office umugore wa kabiri ugerageze wite abana bawe. Kuko umugore nubwo wamwiza gute niyo gusumbira amaraso. Siko bimeze. Papa rumva nubwo twamubwira tukamubwira ibibazo dufise ntiyabyemera. Mwihabwa ati murashaka umparabikira umugore. Yavuga ko ari twe twananiranye. Twaraburara je sinayinzi kujya umuceri. Yararura agashira hagati ngaho onye jakaza azanyorera ashirira mu kiganza akamparura iminota. Negezwa kujya izonja ziri mu kiganza. Abandi bariko baririsha. Tugenda gwara kwashi bikomere biratuta ku mubiri ndatobagurika kubera kwashi. Nyene ntivyari byoroshe. Ndikumva ndacagagura. Cyo gero cyane igira inama yo komoka. Njya kwa mama wanjye. Ngenda kwa mama wacu. Cyo gihe no mutsari mwijoro nka 8 urumva ijoro ryaramenze. Nibaza ngo bwakeye mpitanomoka. Ndagenda ndibuka nageze hano kwibarabara ko nacana mu bitoke biteye ubwoba. Abantu ndahageze isigara nipfuza ikintu cyoza basikikanye. Nkava ku isi. Burya rya jambo avuga ngo sinzi umuntu yahunze yanyambariye ari Yeremiya ariko arahunga wa mugore ngo agera ahantu yisabira gupfa ngo abona yuko yotuma apfa uko abaho. Nanjye byambayeho nanjye numva nipfuza ikintu cyoza basikikanja cyangwa kikanyica kugira ngo mveho singume mbaho mu buzima bubabaje. Cyo gihe ndabura ikintu cyonja ndabura n'icyoza kunkanga basi. Ndagenda shika mu gitondo mu turuturu kwa mama wacu nabonye naratangara avuga ati kweki uje mwiri joro ndamwiganira ibibazo fite
kwa mama wanyu yari kure uvuye mu rugo uvuye iwanyu? Yego ntagenda nk'amasaha 3 n'amaguru. Nawe nyene yaratanga yambonye kuko nteranyitetse ndagenda sanga fisinda y'imvuka ndamufasha udukorwa nyene nk'umwana kuko nariko ndaja muri 14. Ariko hagati aho mbere yuko ajya kwa muwanyu urumva bagufataga nabi bagaca imyenda, hagati aho abana muvuka nabo byari bimeze gute? Nabo nyene byari bimeze nabi ariko je byari bimeze nabi gusumba. Kubera iki sari wowe byari bimeze nabi? Nyene y'Imana igugomba kwizo kugira umuntu akomeye. Kuva ukivuka ibanza kugukaranga kugira ntuzokora ufyina. Sinzi muri yaririmbye ngo iyo Yozefu ataza kuva kwa se ngo agende kuragirira sebukwe ngo ntiyari kuva nk'umuhizi. Rero hajya agiye kuragira hajya agakora abana bari barabani kugira baba bagore biwe bamuhindura bamuhutariwe bijya babimukoreye ari manika mukaranga kugira ngo imucishe ubwenge. Rero iyo uzokorera Imana kuvura uruhinja ibikurondera biguma bikorondera kandi ikintu cyose cyo ikigushitseko nta buri kintu kigusigira. Numva nyene ibintu nk'ivyo. Noneho nuko ngo wagiye kwa mama wanyu abana urumva niba muri amahasha urumva hari undi wasize iwanyu? Yego. Ica ndagenda naho nyene nibaza ngo ndahunze ndaruhutse ahubwo ho sanga ngiye mu bikomeye. Ndavuga ati ndo nkubonaviriye muhira iki. Nkagenda gusenya urumva ndi umwana mutoya nkagenda nkahinga nkagenda nkamumesera umugabo umugabo ro yari mboregwa noneho karuhariwe hari ibyo ntoshaka kuvugira kuri kamera kuko hajya abarundi turacyafisa akanyabufura. Nyene nkamesa imyenda umugabo we yari mboregwa nyene nkumva ndababaye nyene ahantu gukora akazi nkako mu rugo udahembwa nyene ntiba byoroshe. Inkoni ari nyinshi cyane ndibuka umunsi umwe yaravuye mu rugo sinzi hano yarakubitiye natetse ibiharage n'isombe sinzi ko isombe mugira murazizi. Yego noneho ndaritetse hari ukuntu nyene twabitekana n'ibiharage menamwe amavuta nyene kwa kundi duteka mu Kirundi nyene mu cyaro menye mwayo mavuta nyene kwa kundi umuntu nyene umwana afyina nyene ko nari nyene umwana narafyina noneho ngenda gufata isombe shira kuga ku mutoto ikirushi novuga nk'ikimamiro kimwe ica ndasoka hanze urumva aba byo nivyesire kubisora ngo ndabirire ku mbuga ica ndasoka ndabishira kuri kagatoto ica nijyamira gahunda ndafata garage kamwe ndokoranye acara bisangana. Cyo kintu iyo ndakibutse amperuka afise iyo myaka ngira ngo 15 gushika n'umuntu araswa kumbona. Byagenze bitaho ngaho wese ugenda byagenze bitaho? Sinahise ngenda nyine icyo kintu cyarashize mu yindi ntuze kishiramwe umutima mubi kuburyo naho ngiye Burundi nkiyumvira kuja kumuramutsa kakanu kaca kaza nkaca numva sinojaye. None se ako kanya kuvuze ngo aguhiruka nyine ubwo wese ugenda amperuka nyiri muri iyo myaka 15. Yego ico gihe racaraza sanga ndiko njya twatwe kujya arankarira cyane arambwira ngo hano ngiye kugukubita inkono utari bwakubitwa nanjye ko ni narahamutse ndavuga ati none mana ubundo canja he arapfukamisha ndapfukama cavuga ngo haguruka ngo ndakubabariye genda. Ngeze ku muryango sohotsa ngo yango garuka ntagukubise wonyitimbwa. Urumva yambabari ariko arihinduye arabuze ngo ntagukubise wonyitimbwa ndagaruka yarankubise icyo gihe arankubita amaso yirasiramwe amaraso noneho arankubita hahandi vuga ati none mana nibikije izi sombe nizo ndiko ndazira naziririye iki arankubita handi ndanamubonye nyene cya umutima usimba nkumva no kwiruka haci imisi candambwa ati jewe rero ushaka gutaha subire muhira wibuke ko nagiye nambaye ubusiwe nagiye nambaye umupira ujyaha anye kwa kundi nyene uratobaguritsa rukuntu nafata nkafundikanya udufundo ijambo yambwiye nguragiye ntego nukuri ndagiye ngimba ndagutije umupira wanjye ngo ugende wambaye ngo none wanye buhava bandoga. Kuki yavuze gutyo nuko barugaga se cyane yibazanye no ko mukade wazomuroga. Rumva ngo abantije umumva mu mwaka nahabaye narinze ndahavata ni slipa nguriye ariko muri icyo gihe ujyayo
urumva uvuye mu rugo usizeyo wari umuntu bawe cyangwa abasaza bawe cyangwa bakuru bawe ugiye kwa mama wanyu papa wawe ntabwo yigeze we akora flow amubaza avuga ati se umwana wanjye namubuze cyangwa asezeye papa uramubwira ati papa rero hano biranze ndagiye byagenze gute ubundi papa nyene yarandondeje ariko nyene kwa kundi gukunda umugore ukaba wumva ko umwana ari we yabaye kinani bavuga ati nagenda zigarukana nta kibazo ariko yarazi ko uraho ngaho yego yarabizi noneho rero kubaba mu Burundi hari intara bitwa hari n'ikomini bitwa mu Busoni ntaraja ko mama wacu urumva ni narazungurutse inzu nabuze ahomba hajya ruri mu kigeragezo nubwo bo bamwizuga ca bugufi gute umuntu wese akubona kuri mubi sinzi kura abantu barabyumva cyane ntaraja kwa mama wacu nari mvuye ahantu bitwa mu Busoni mama kimara gupfa nahise mpenda mukuru wanje ingo tugende hano bazotugurira ibirato batugurira iki batugurira impuzu numva ko icyo gihe mama yarafuye hari zadusigiye ariko ngira itama yuko tugiye handi hantu bo twitaho cha turatoroka papa turagenda ntiyari bwanazane n'umugore urumva aricyo gituma goma avuga ngo babana barananiranye kuko urumva twatanguye kuyerera mukade watarazi tugiye turagenda mu Busoni tugiye noneho genda afise ikintu bitwa icyankiro handi mugo rugo tugiye mu baranyanka bakankubita nk'inka ku munsi baturaza mu nzu iri hanze inzu yatobaguritse nyene ari kirangare no kuvuga nubwo zabimbwa cyangwa ibiki byari kwinjira bikadusangamo ariko tukayiraramwo inzu yari mu ishamba tukayiraramwo bugaca imanika turinda umvaho nari nsuye inyuma gato rero kwa mama wacu ndamusezera ndagenda ashitse umuhira mukada waravuga ati ubu rero uranyizaniye ubu nyene uwo bugarutse muri rugo ubu ngiye kugukorera nabi handi nawe uzicuza impamvu garutse byukuri ntibyanyoroheye kubaho naho nyene nandibutse n'ubundi ndananirwa ndavamwo ngenda kubibujumbura ngiye kubibujumbura ariho n'intahe yanjye nyene ishingiye nini ngiye kubibujumbura icyo gihe twari dufise uwo bitwa ngo ni musaza wacu kuri mama wacu yari yarantumye ko kera ngo ngende kubibujumbura ndamwankira no kuri ko mama niho yaragifa twe tugifise urukundo rwa papa nyaye bwaza n'umugore ngo amwonone nshuti yanje icyo gihe sinzokibagira nkaza ndabishura ati je sinoja kubibujumbura numva bagiye bujumbura baca bimaraye nkumva umuntu wese kuko ari ukuntu mu cyaro umukobwa agiye mu mugi baca bavuga ngo ni maraye sinzi ki wanyu bibayo icyo gihe mu cyaro iyo myumvire barayigira barayumvira barayigira cyane noneho canda icyo gihe irumva ndaretse kujayo mvuye kwa mama wacu tunaniranye icyo gihe mukada we turananiranye nawe icyo gihe ndibuka namuhunze yaraye ampondaguje ifuni ngaha ku mavi nyambara impene bari bakoseranije icyo gihe kujyanye no kw'impene irarira kubita ibintu yizituye acarabyuka urumva amakosa y'ihene ayahora jewe ariko hagati aho ngaho mu Burundi nta yenda sinzi yari mu myaka ya kera nta nzego zahabaga ku buryo yenda papa washaka kutabyumva ariko nanone haba abantu baregere uburenganzira bw'abana ashobora kuvuga ati umuntu niba yagukubita akagukomeretsa ashobora kugira abandi babimubaza ibyo rero ibyo inzego zirabaho ariko ni kakajambo nyene ko kuvuga mu mwana kwa nakarananiranye urumva kuko urumva ko twe twatanguye kwirira mama gipfa uwo mugura akaza gasanga nyene twe twaramaze kumenyera kuyerera amakosa no bategezwa ko yamushirako noneho rero icyo gihe kugira ngo nji bujumbura icyo gihe incanda mviwe ngenda gukora ku mwarimu ya bampande y'iwacu uwo ndayibarahazi yabiwacu impande y'iwacu ahantu ku mashure ngiye kubayo ahantu ndahageze nibuka ukuntu roti ngo yicaguriye igisagara akaguma agenda mu muji hagati nguko bukeye yimura amahema yanduka agera ku irembo ry'Isodomu na Gomora nanjye rero nagiye negereza ku irembo ry'Isodomu na Gomora ntabizi urumva haniko naguma mba mukuru ndagenda kuba mu mama ngenda gukora akazi ko mu rugo nkorera 1500 1500 y'amarundi
ubwo ni 500 y'amanyarwanda nyongera nashika kuko ni 30 yo ngaha muri Kenya ahubwo ni nka 30 yo muri Kenya cyangwa 25 urumva niyo nakorera ku kwezi ngeze kuri uwo mu mama niho natanguye kwigira ishure nyashuri mwimvye no yayimvye ishure ry'Imana ni ishure rikomeye abariko bariga bafite kazoza keza hari indirimbo tuzoririmba dutashe ishure ry'Imana rero naho worihungira naho bigenza gute ico gihe ngenda kuwo mu mama ndakoze ukwezi kumwe umva mvuga ati unjya ntagore kuzandagura uduhuzu umva amahera isoko y'Ibujumbura nteri bwashe aho hari muri 2003 gutyo na 4 urumva amafaranga aragifite agaciro si nk'ubu ntangura kugira nyine ukuntu nzoza ndigurira impuzu kuko nicyo kintu nayi numva mbabaye mu mutima kandi nubundi agasaza indakunda impuzu imba numva atakindi kintu nogura ndose amafaranga mba numva nifana ntoyinwa nogenda nkagura umwenda byibuza kujyana imara umubabaro noneho rero icyo gihe inkozi ukwezi kumwe mpembye hari ukuntu sinzi ko muzi mwe ngira mu bwitwa ubushera twebwe tuyita impeke aragana ubwo bushera hari ukuntu rero ubushera ubuganye ugashyira mu mubindi hari ukuntu banza kubanga ikintu cy'ikigata kiremereye ukaca uterekaho ukaca ufukisha ibindi rero wowe wacafata bwa bushera no muri wa mubindi abariko barankurikirana urumva nyene ntibishoboka acatereka ku isima igaragara urumva aho yamaze kwica kuko ijya nkono hari ukuntu ija mu amazi kadindira urumva acashigikiza ibuye ashigikije ibuye acarapfuka ababanyi twabana bari bahishije ubushera ndagenda hari umukobwa w'umugenzi baramu bushera ndanwa ubushera burahaza cyane ndanywa meje kunywa cyane ingaramira hanze ndavuga ati anye ashana kujya saa sita sifungura umwana sinzi ukuntu yango yasaba amazi yo kunwa asabye amazi kunwa ninjiye mu nzu usanga muri salon ikiyaga cya bwa bushera urumva ya nkono yaturitse wa mudamu amaze kuza ni byambereye ibintu nanone akashona nakagiye kwera ubwo wishera warafunzwe Ati ubushera ahubwo yanyagiza ko nagiye guhengeka nkanwa gurumva bikaca biturika ndambwira nukuri nta bushera nukuri genda ubaze nabonye aranka kunyumva ariko ijambo ryarambariye ngo hamagara hari uwakumva kandi ijambo rirambarira ngo Imana itakurengeye nta wundi yo kurengera iri jambo numwami yaribwiye wa mugore yaraje kwitwara ngo umugore ngo yajyamiye umwana wiwe arapfa ngo hamacatora wiwange aramuhindura wiwe yapfuye umwami muga ngo Imana itakurengeye ninde yo kurengera ntawe cyo gihe byambere ibintu bikomeye dakoropa ndaheze nidoga mvuga ati ca ntaho nyene nemere sure muri zankoni nta kundi yumvise mvuze iryo jambo yahise ntwara mugasho twegereye kwikambi ndakubitwa icyo gihe ndakubitwa bya bindi ntushura inkoni ntigeze nkubitwa ndaramugasho nafise ungemurira nafise numwe mukada wendi bukaba mugengo wa mwana wanya arafunzwe ari mugasho acavuga ngo yoba abandi abo muhondeye mwifuni ntagaruke nibyo numva byonezera barabishikira ati nuko yatubwerera wigwarize ku munsi ugira kanu ugeze bajya abantu babumba inkono sinzonye ukuntu babita wacu babitwa batwa noneho rero abo batwa sinzi ko amakuru yabagezeho ariko nabugingo n'ubunyana kubwire ngo ibikona biracyariho baraza bangiye muri ibijumbo byokeje rumva mugasho badusohoye twugamye bavutanye mugende kuzuba nayi kumwe n'undi mukobwa banyagiriza ko namenye ubushera nkeba n'ibihumbi 10 ku ruhande ayo mahera nayo nigeze ntora n'ukuri ico gihe turi kuzuba rumva jewe candaraba kubera inzara nta kintu najya rumva uri mugasho ntawo kukuraba ariko nyanda kubwire ngo kibazo cyose ubamwe burya n'uburarone agufashe icyo gihe babonye amafaranga tutayemeye baca batutwara mugasho k'abagabo batwugaraniyeyo nyene batangura kutwabuka ngo badukubite bafungana n'abagabo mu gasho kamwe harimo n'abagabo cyangwa abagabo babari basa
muri abakobwa babiri bafungana n'abagabo. Rumva bashakanye kugira badukubite twemera ikosa. None batangwe kudukubita cyanyira Imana cyase. Abagabo batangira kubakubita. Icasanga rumwe umugabo yabaha kujya yiwacu. Yo aravuga ati uwo mwana ntimumukore ko ndabizi wabo n'ukuri ntacyo babuze baramubeshera ntigiye. Jewe mba ndacitse za nkoni niba bakinkubise. Baca banyene bumvise tutabyemeye n'umundi baraza baradukurayo. Baba twari barandana bya bijumbo ngo ndabige basanga narabye barampamagara sinigira ndabumva. Ujya upeje yabyimbe kera avuga ati aba bana bararengana nta mwana w'igihano nk'iki ngo areke. Hareke kwemera ikosa. Batwabugende kubafungira mu gashi wabo. Urumva? Imana namwe itovugira umwana wayo. Wa mugore atarantahana muhira. Iwiwe ati ngiye kugufungira ngaha mpaka. Uzo ibaza ukorera icatanu kuzokorera 10,000. Rero cyamva mu gasho. Ica ashira mu rugi wiwe. Amaze kushira mu rugi wiwe wa mukobwa yaguma aza kumbwira ngo nji Bujumbura aca yumva makuru. Amaze kumva makuru acaraza asanga muhira arampamagara. Amaze kumpamagara ndamwitaba. Candamubwira arambaza ati nubu nturemera yuko weje Bujumbura cambwa ati ndakwinginze n'ukuri hubwo unjane. Canambwa ati rero uze kugaruka ku mugoroba uze guhita undamutsa ati bite buto camenya ko ari sinyo mpaye je ndamenya uburyo nzakuza ndagukurikira. Cavuga ati sawa ku mugoroba hacaragira rero acaraza nyine arahita ku muryango kwirembo arandamutsa candamenya kama yesinyo naciye mu idirisha ry'igikoni. Kara kadirisha kagufi ndagenda ndurira candahita rumva nigishije nk'ugiye gucana mu ziko. Candagenda maze kugenda ndiruka ntitwace no mwibarabara kuko namaze kumenya makuru ko baje baranyiruka ko nyuma mamaze kundongera bakambura. Tuca hano mwishamba kugira ngo tuze guserukira n'indi nzira y'ahantu nyene batazi. Candagenda tugiye dushika aho mvuka hari kwibarabara basaza banje babaho. Nta muntu numwigeze ambona umukobwa twarageza ntwikira igitenge mu maso kuko amakuru bari bayazi ko ndi mu gasho. Aranjana nyigeza mu nzi wabo bukeye nka 10:00 tuca turatanga urugendo tugenda hano mu Kirundo tugiye kurira imodoka. Tuca turagenda tuhageze ndiri imodoka ije Bujumbura. Ngeze Bujumbura cyasanga ikigeragezo nto cyandindiririye. Cyanyacyo rero none urangeze Bujumbura cyasanga wa undi nitwa musaza wanje afise umugore yinjiriye. Sinzi ko byumva kwinjirira. Afise umugore yinjiriye none uraza muri umugabo kaba winjiriye mu nzu y'umugore aragusuzugura hahandi nyene uvuga nta jambo ufite mu yandi majambo. Akasuzugura akamuha amafaranga yo guhaha nk'ayikiro ko twari mengo 5 nyamatare 6 akamuha amafaranga yo guhaha nk'ikiro cy'umuceri n'ikiro cy'ibiharage kugira tuze gukwigwa. Akaca agenda akanywa inzoga akacagura iroborobo. Aguze iroborobo icyo gihe jewe bikaca bangombwa akaca sunikira abantu babijumbura hano kumusaga kugenda kunobera amakara. Noneho umusaza nje nakuko yankako izina giwe ritukwa akumva ko nagiye kunobera amakara kampigira tumusi tuzohurana ayikoreye niyo nzomuturiza. Icyo gihe ndagenda kunoba amakara nka cyane umuruzi bitwa Kanyosha ababibujumbura bararuzi. Nta biraro byinshi byari bwahagwire ababibujumbura ni kwibara rya duze rya Musaga twahaca n'amaguru nyaruzi. Gihe kimwe ndahaca nikoreye umufuko w'amakara nyene mera nk'utwagwa nyene uruzi kuko n'uruzi imvura yaguye gwacamwe amabuye. Imana irakinga ntigwantwara. Noneho batangura kunyima ibijyo hahandi naho nagenda kunobera y'amakara kabere ngurishamwo amafaranga nkanyegeza nkadandagenda simbira ku restaurant NGIYE. Nuko icyo gihe wa mudamu kuko urumva ko yari mboregwa abana bi urumva umugabo wa mbere yari yarapfuye. No kuvuga abana bari banditswe mu bigo by'imfuvyi barabafashe amakaye amakaramu imyambaro ibiki n'ibindi. Acafata amakaye babafashisha acara yashora nije nagenda yikore. Aya makaye turayatwara no kwiduka uyiduka yamuhaye 4,400. Caragendera yakubita inzoga yose arayamara. Igihe kigeze cyo gutangura ku ishuri y'amakaye carayondera kandi azaho yatwaye. Abarundi ninjyajya zazindi ziriko n'urusenda n'umunyu. None aca arigirisha nk'uko umengo yarayabuze kugira umugabo nyene ntamubaze
urumva yigirishije kugira umugabo donc amugurira amakaye none ko nza abana barafise amakaye yagiye avuga ngo amakaye bishobora kuba ari Diane na Thierry batwaye urumva cavangamwo n'umwana we kugira ngo ntiyitwe kwa ndenganije cyo gihe nakubiswe baca banyuganira mu nzu n'uwo mutiyeri baramboha cyazana esasi asukako agiye kugutwika nuko nweka yarantwize Imana yakinze amena ko esasi hereye mu mutwe aramena ko esasi urumva yamboshe acarazana ikibiriti andunda ko ibikaratasi nyene by'amakaye yaheze abindunze ko atangwe kunturira ku maguru navuze ijambo rimwe ari yugiramwe nibisabe kuvuga amagambo menshi ariko Imana akaba ari kuvugira cyo gihe navuze ati Yesu ndazi ko nahunzi wacu ni ngo impunzi nkone none ubonaho inji no kugira mfe nturiwe n'ukuri ndabivugana agahinda kuko ndabona nta muntu numwe notakambira nta muntu numwe nobwira ngo anyumve cyo gihe utwa musaza ngiye carazarambohora amaze kumbohora cavuga ati kugutura ndabevye ariko gukubitwa urakubitwa cyo gihe yarankubise ari musaza yarankubise arankubita mu birenge ku buryo bidakunda nahagarara ankubise nibaza ati ntace ngo nizozo nizonjya zanjye nazimenyereye cyo gihe ndagumaho umugore wigeze umugore wavuze ijambo nazibagira aravuga ngo barampaye umurongo kugukubita ubundi nene narabuze uburyo nzogukubita arampamagara ku mugoroba arambwira ngo winjize isafuriya mu nzu kuko urumva ko gutambuka narahonyora bikanga kubera za nkoni ndakwitwa saa sita meze nk'utinda gato ndiko ndadinagira sohoka yaciye aza vuba muri saro asanzeyo yarafashe akadara kubita umutwe ku kibambasi uwo bagipfana aravuga ati mama yivo uwo mwana w'imfuvyi muri ko murahohotera Imana izobabaza amaraso yiwe timurabona yuko atamuntu no kumuvugira afite mugabo ndazi ko Imana ari gihe izomubabaza aradodora kugira ngo bugurure anabare baranka kugurura baze kugurura arakubita arambombagura ku kibambasi ndakoma induru ndabura n'umuntu umwe ntabara muri yo kayitiye ndarira bwabo gushika naho nsarara biranka ko sohora ijwi mari iminsi nkoresha ibimenyetso mu kuvuga nka nyamurage igihe cyarageze mwiyitwa ngo ni musaza wanjye kuko nawe se ko ushaka kumugira ibibazo ufite ntiyari kunyumva ndamugatije shaka gutana ukuri urumva nubwo nabiwe byitwa ko nkorera amafaranga 3,000 urumva ko Imana ari yanzamuye mu ntera namwishoza ukwezi gweza akacavuga ngo ushaka yo nonesha mu mbombo kuvuga imyaka 2 yose nahabaye nigeze ampemba ikintu yamembye zari nkoni gusa no kunyiriza ubusa ico gihe ndamugatije shaka gutaha aravuga ati sawa mu myaka 2 acandondera 16,000 by'amarundi abazi guharura baca bumva amafaranga nari maze gukorera mu 3,000 ku kwezi ya mafaranga ca narishe 6 by'itike sigarana 10,000 nabyo nyene sinabisigaranye gose byose ko naraguze mukate n'waramuhira ica ndagenda ndashika muhira shitsa mirumva ya mafaranga naco ari kumarira n'ubundi shitsa mero urugendo rurakomeza mukada wakomeza gufata nabi nkomeza kwihangana igihe kiragira n'ubundi avuga ngo arantuma ko wa musazange avuga ngo ubu rero ndagomba garuke narahinduye umugore ca ndasubirayo suye casanga nyene yazanye undi mugore nyene uwo mugore kurumva nari maze gukuraho gatoya kwa mugora cyaka gufata kwa kundi ndabimwankira nambwa ati nibikunda cyanda toroka ngenda kurondera akazi cyando umuvyeyi andera nk'umwana Imana muhezagire yitwarine ubari mu Bugande avukantu bitwa Bubanza ndamushimira kuntu yomoye igikomere canje nashitse ngo aye kwashi aranyitaho
akangurira ivyamwa akangurira amata aranyitaho nk'umwana wiwe kanyambika impuzu no kuri ntacyo atankoreye nuko Satani nyene yagiye kubigenza ukundi kuntu ndabaye umusaza wanjye amenya ko ariho ndi ashaka kuza kwankura ndamuga ati ntibikunda naho mva ndamukorera tumaranye nk'imyaka nk'itatu icashimwe na musaza we ariwe yanyanduje iyo ngwara nje kubwira ubwoko bw'Imana kugira bugire ukwizera nta kuri Imana itogeza umuntu kandi nta kuri tomukura turabana icyo gihe musaza we ndibuka umusaza w'uwarine urumva yari mabuja wanje urumva musaza we rero aza kuba nyene nawe muri ugo rugo aho abanyere kumwe famiye ba itunga umuntu urumva habari famiye nanjye ndabaye ndumukozi none rero ko nakura kumbe nikaguma anenga ko nakura niko yaguma anenga haragira igihe abahungu n'ukuri barandesha beshi cyane kandi bafite amafaranga ariko nkababwira ati wapi bivanye n'ubuzima nakuriyemwo nkavuga ati umungu ni namukunda ko ntazi yavuka nikizombere kibazo kikangarukanire gikomere urumva natinya nyine ubuzima bubi gusura kuba mu buzima bubi cyo gihe wa muhungu semenye nyene migambi afite muri we rero akandanira umuzigo ndamufurire nkazikuramo nkazita ariko igihe cyagiye kugera ari ukuntu yagize agisida irigufa ryo mwitako riratandukana yakatikamwe kabiri rimaze gukatikamwe kabiri aja mu bitaro agiye mu bitaro rero hari ukuntu mushikiwe yadiragenda kumuraba rimwe na rimwe nanjye tukajana mu bitaro rero hari ukuntu bakorana ku mwaka mushasha kujya tariki ya mbere yo kwibonane ari ukuntu famiye yose yakotiza hamwe bagatekera hamwe bakanywera hamwe bakagira nyine umunsi mukuru cyo gihe baca bakorakorana mama we yaragwaye n'undi mushiki wonyene uwo mugabo yaragwaye mabuja cambwa ati rero n'ubundi akazi nika kandi guma ngaha kwa mama ubura bafashe udukogwa uzozi bujumbura wabafashije udukogwa nanjye ndavuga ati nukuri nta kibazo uwo munsi rero wa mugabo sinamenya ko ahubwo ari Satani yandindiriye tuharaye umunsi umwe acasaba aranyene aranyegera kuko urumva ntari babariye navuga ati je shaka kuzoja ku muhungu nzi neza nubwo nogira ikibazo ariko sicyo kimwe n'umuntu ntobanzi ica aravuga ati je n'ukuri hajyana inase kugusaba urukundo kuko wari umwana ubu rero ndabona ko amaze gukura ndagomba ko tubana ndavuga ati n'ukuri nta kibazo imitanemera uwo munsi nyene duhita tujyamana yari yanaborewe ukurumba nari nkijijwe mugabo nikagakiza nyene ko sindabirimwo ndabirimwo ego kaguru kamwe karira karimwo noneho rero uwo musaza we uwo musi tujyamanye inda ihita yinjira nyindi hise yinjira bimbere ibibazo bikomeye turataha dusubira kuri wa mudamu nk'umugore n'umugabo atabizi ariko nawe nyine akabikeka ati nuko umuntu bahora bajyana bagashwana habaye iki hagiye ibintu ntibiyoberana inda ndahisha gushika ku mezi ane bataramenya ko fisinda rero hari ukuntu bagiye kubimenya abamaze kubimenya baca baraturukana twese tuvayo jewe ica ngenda gukora akazi ko mu rugo kundi muntu cyangenda kurera umwana w'ikidebire urumva inda yarinjiyeyo na sida yinjirayo umba byose taramenya sida kwirimo yego sebwamenye ko ngwaye sida iko yanyanduje icyo gihe cyangenda ndonka kazi urumva umugabo yenyene kwa kundi ko bari ko araturukana baduhindagiza umugabo ahitambwira ngo imana imbero zawe azifata ku mutwe ariruka maze kwiruka nanjye sigeze menya ko azifashe ndonka kazi ku muntu narera umwana w'ikidebire w'ikigabo anasumba nyene bya bidebire sinzi ukuntu mu Rwanda babyita bimwe usanga byiyonona ko nyene none bakaca bandaza nacyo kora nari mfisinda kikarakira nkubita imigere none nkaguma ndemba ngwara ndabona ko nabishoboye nanduka ndavange ndakwaka indaro hanatsi indaro baranyirukana mba mu buzima nyere bushaririye busumba ubuzima nari ndimwo nyiri muhiri wacu mu cyaro sine gushobora gutahayo ntibyari gukunda fisindaho byari kubembera ibibazo noneho rero ico gihe umuryango urakorana uwo mugabo
uwo mugabo aravuga ati atwitse umwana wanje sishaka umwana wanje azovukira mu ibarabara ndashaka kumutwara ndamushire mu rugo baramwangira bamubwira rero ntushobora gutwara umuntu w'umuyaye abize barahari arababwira kuko yari yarigeze gushakaho umugore wa mbere bari bafitanye umwana umwe barahukanye ati mbega igihe nari maze nta mugore mfise ko muri kigeze mu ndondero undi mugore bagenda kumwemerera tuca turabana rero nk'umugore n'umugabo inda imaze amezi 8 ko twabanye ifise amezi 7 imaze kwezi kumwe yanda ihitira vayo imaze kuvayo canja mu bitaro namaze y'amezi 2 ngwaye atamuntu numwe wacazi ngo ariho canke ntariho ico gihe rero ica ndagwara gose ko bari banyopeye uruguma rurateba gukira kubera wa mugero urimo kuri umuntu agwaye sida afise ikironda kiragoye gukira sinamenya ko ari sida ico gihe mba mu buzima bwa bundi busharira turava mu bitaro turagenda mu rugo twabanye nk'imyaka 2 nyuma yo kuva mu bitaro utaramenya ko ntarabimenya rero igihe maze turi mu rugo abantu bakaza baratabambira ngo rego umugabo wawe aragwaye sida none se we nta mpinduka wabonaga ziwe mbese nyine nko kuvuga nawe turwara tudakira ntabyo wabonaga mbo impinduka ibimenyetso narabibona ariko sinda bitahura kuko yaragenda gufata imiti ya sida akayino none ntutekereze se uvuga ati byari byose umuntu ko karwaye sida ko ibintu bya sida birigaragaza ntayo narinzi nabyo imiti sinzi kari ya sida kwera yari yarigeze ko umusirikare hari ahantu bari baramurashe mu nda yaragize nawe uruguma ndamajena ko minsi yose nk'imiti iyo miti ni yiki akacambwira ngo ni hamwe ngo barandashe mu nda ngo rumva ngo shoke ibimbyutse magize shoke gore iyi miti ndayifata kubera ibiguma byo mu nda rumva sere kumuhaririza abantu bakaza bakambwira ati we Pascal n'umugabo wa fise sida nanjye ati bashaka kurusenyera basubize ku gatumba no hajya abantu baravuga kandi bakavuga ibiri ariko nuko nyine abantu tutabitahura cyangwa ngo tumenye imburi ku buzima bw'umwana w'umuntu abantu benshi baraza barabimbwira umugore we babanye bwite arantumaho umuntu aramubwira ati genda umbwirire ujya mugenzange yasubiriye umubwira aje ku miti ya sida kuko umugabo agwaye sida nanjye ndi ku miti ngo umugore wa mbere w'uwo mugabo nanjye ndi ku miti baraza barabimbwira ndabaca amazi sinaja no kwipimisha ko narakunda umugabo akomeza gufata imiti wa mugore abonye ntabyumva arahaguruka asangayo aza mu rugo kukureba rumva atayitwaza nyine kaje kuraba umwana wiwe ashitse mu rugo baca baguma bicara mpande kujya ntaze kumbwira byinshi rumva yarinze agenda tutayazi ndababara umugabo akomeza muri impande ku buryo mutaza kubona kanye no witwa nabukwe numva ntibanyemera ko tuyaga kuko bavuga ati bakayagabaza kuyaga byinshi asigara ushenye nyene ndinomira aragenda nanye ndagenda igero kiragera wa mugabo yarasambana akaza gatora impuzu zanjye akagenda kurara sambana mu ishamba yabasasize ibitenge vy'wanje nkabimenya nkavuga ati nukuri genda usambana uheze kuko ari ikindi kibazo yari yaranteje cyari hejuru umva narinzi icyo kibazo ariko sida ntayo narinzi nkaca mvuga ati iki komere wanteye sishaka inkoni wankubise zirahagije genda ubandanye usambana nta na kimwe urumva ariko cyo cyo nzokivuga ko ndazi ko nacyo kiri mu nzira gukemuka ariko ntabwo ari ingwara oya ni ikindi kintu rero icyo gihe ndaguma ngaho nkagenda nkabwira mwarimu w'ishengero umukozi w'Imana ati umugabo wanjye no kwera asambana uko byagenze uko nkamugira amagogo yose akavuga ati nukuri genda uvumiriye sishaka kubwira wahukana ndaguma rero igihe cyarageze nza kunanirwa hajya hari ibyo tubwira kuri kamera n'ibyo tutavugiraho na cyane cyane ko izi mbuga ntihatari icyo gihe nica ndahukana cyasubira mu kazi ko mu rugo sure mu kazi ko mu rugo ntibyanyoroheye nukuri ndagenda ndakora camera nk'umusazi rero niho ubwenge bwaza kugaruka cyane batari kono genda kwirabisha kuko nayimaze kuba ntagiye ibiharage ntajya amashu urumva nyene ntangwe kubona ibimenyetso numva bisi bizunguzungu nk'umuntu afise inda numva nguma nuzuinda
akana ni ibintu nibiki teno genda kwipimisha nkaraba amagara yanjye uko ameze reka ngende kwipimisha ye kwipimisha muganga yarandabye ko nayo nyiri muto arandaba mbona yuzuye agahinda mu masi wiwe arazi ko ari baza bakwaza ngo ntasanga ugwaye ingura bigirane ari bijya bibazo nyene acambwa ati rero wihangane waramaze kwandura acashira ku miti cyasanga bya binini by'umugabo yahora amira bya bindi baguhaye nawe icyo kintu cyamaye ikigwa jambo jimara yavuga ngo wiziga umwana w'umuntu aravumwe ikinyarwanda cyo kivuga ngo avumwe ariko mu kirundi rihita risobanurwa ngo aravumwe cyasanga bya binini rero umugabo yafata ntangura kuja ku miti nyifata ukwezi kumwe cambwira n'umuntu wo muri famille ndamugira ati rero je nasanze ngo sida no muntu nari sigaranye wo kubwira ibyanye acita mbwa ati rero genda ukora umaraye turamera genda upange akageti uyikorera umaraye n'ubundi nta myaka ijana uzomara tusambane kuko nutasambana uzocufa bubabo ariko nusambana uzo uri kuratera sifiro habandi ariko nusambana uzo uri kurongega imyaka ndavuga ati sawa akazi k'uburaya ndagatangura nakoze uburaya nkorera 1000 nakoze uburaya nkasambana ntibayame nayasambaniye ntibyari byoroshye cyo gihe ndaguma ngaho ntangura kuva mwinyo kazajya uva mwinyo ego none se wavuga mwinyo gute kandi warafataga imiti rero nagiye kuyireka waje kuyireka muri demere kuko nabimenye mu 2015 mu ntango hari mu 2014 mu mpera z'umwaka urumva imiti cyane ifata ukwezi kumwe ndayimara ngiye gufata iyindi sinayimaze abantu nyene iwangwa ishishikara kugaragara nyene abantu batangura kuyimbonamwo nyene batangura kuvuga ico gihe kugira ngo mpebe imiti urumva ko nari natangiye gukora ubumaraya naravuga ati none nk'abagabo dusambana nibayimbona nabazoca banika kuko twaye dusigaye tujana n'abagabo mu kabare dusambana kujya ko nagiye kuri inzoga bakaca bamubwira ngo ujya mu kusambana na uramuzi ngo nahasobye ibyatsi bica byuma kacaza ndomoka ndava ahantu hamwe nagiye nomoka mva kubera navuga ati ragera kwipimisha gasanga aragwaye azoca nyica kambye ati nisanga tuzogenda urumva kambye ati tuzogenda kwipimisha ko bambwe kugwaye sida nkasanga urayigwaye niyo nzo gukurira y'umutwe nanaje kuri indango dutaye nanjye nanduka ndomoka ndava ahantu ngende Bujumbura kubayo nkomeza bwabumaraya ndakomeza ndananirana rero ya miti Imana agiye kungendera imibyizigiro ko nzokira ndibuka nyira hano bitwi bubanza muri Gihanga niyo nyene ni nashaze rero iyo Imana ashatse kukwanika cyangwa satani akwanikiraho bakuzi satani yankubitiye ahantu nashatse anyambikiraho ubusa abari banzi ko ndumukizwa abari banzi ko nyijitwa ari bazi ko ndumuririmbyi duhora nambaye bucikopa ni bwabo gutura bugufu mengo n'ubusiripe bw'abakobwa bubaraye noneho rero ni umve nihindura yo maraya barambona ariko ndashima Imana ko nasubiyeyo ibihe byarahindutse ico gihe niyo nagiye gukorera ubumaraya umva hano washatse ukacuja kwakorera ubumaraya ntibyari byoroshe cyane so kuvuga ngo nagiye gukora ubumaraya kubera ngo ningeso ahubwo ko ari kugira ngo ndabe ko noronka nico kurya cyo kwambara mu buzima bubi busharira iwacu mama papa ari yaramaze gupfa n'inzu barayibomoye sene kuduga kubi wacu n'ibyari gukunda aho mbona ukunyene ndukunyene meze ariko sindukumyene shima ko Kristo amba hafi ko bugiye ko bwije arije maramba baracana iyo nashe mu Burundi ngenda kugenda kunda gusembera indaro ngenda kugenda kumva yuko nogenda kwinginga umuntu kugira ndariwe kandi atero kombuza imiryango ahubwo nkareka kuyibamo kubera igihe nari ngowe naho batigera bambona ico gihe ubumara yenda bukora icange ndi Bujumbura kubayo yenda ku mugabo wo mu boss re bandangiye nawe kari ndaya
asambanya abakozi bo mu rugo agasambanya wabonye nza kuronka y'akazi nyenda kuri target yo kuvuga ngo singiye mu kazi ko mu rugo ahubwo ngiye kugira ujya mugabo tubonane ngena niyambitse nka marayika nambara birebire ndapatana akazi barakanyemerera ku minsi 3 iheze ntangura kuhindura amaranye ntangura kugaragaza ubumaraya bamugabaza kusaba nimero arazima aho sinenzi gusoma no kwandika ntukangwe ngo nasomye bibiliya ntabwo ndabimenye hirya yejo icyo gihe ndibukanyandikiye message arambwira ngo ni papa naka ngo ningaha ku muryango ngo sohoka tuvugane uri mu rugo rw'ukora mu rugo rwo hari cyagiye hari bari bagize kudeta ya president mitama telefone umwana wiwe ngo somera message ntaze karisa nyandikiye utasko ntaze karisa nyandikiye bitaramuhango ndabira nayo amaze kwivuga ni papa naka kandi umwana nimero yasera yize ahita somera ngo bazinanye na papa ngo papa ngura uyu papa ngo papa keresa uramuzi mitamvuga ati ni mu papa w'igihanga mugabo ndabona umwana kabizi nyene ko yarazi ingeso zasi naye ngiye kuri target yo gusambana nawe ndibuka yuko ari umunsi wahatswe kundasa tiko turasambana imana irakinga bashatse kukurasa yego ko muri demire kenze hari haguriye amasoro Bujumbura twako dusambanira ahantu handi yo kuruzi ko baba hano kuruzi rero tiko turasambana barasira hakujya yiwacu none se mwasambanaga hanze yego hari mwijoro hari ahantu yarashashe matera n'ikirago hanze aragendera sasa neza n'amashuka ashiraho umugore se atazi ko umugore atazi ko yashashe ata amakuru afise iyo materasa twaza kuyanura cyangwa yakuraga byagumayo ko hari gihe kiyice noneho rero bahakwa kundasa aho nyene ni Imana yacifatira Imana rero ikirangendera mu ijoro rimwe mbona Imana izamwishusho y'umukozi w'Imana yanyigishije inyigisho yo kubatizwa mbona araje mu ijoro arampamagara mu izina aho nabibona isaga telefone kajya kamatushi noneho kaga telefone karimwo memore yuzuye amaporono narandara amaporono yo gusambana bukarinda buca nkiraba ibyo bintu kujya mvuga ngo nta prono z'abagabo n'abakobwa shaka ubushaka umukobwa ku mukobwa kuko nangigira ntangura akazi ariko ndashima Kristo katugarurira hafi ico gihe Imana cifatira yo mpere irangendera iciye mu mukozi w'Imana nombo umukozi w'Imana mbona mwitiro araje kuko kugira mva ahantu bubanza Imana yarangendera irampamagara mbona ndahano mwitazanure mu kiyaye ijwi rirampamagara yambwiye ngo Pascaline nange tisa ngo raba hejuru ndabye hejuru mbona hari inzu nziza yikenyirimwe amazi mugana nzu ndabona ijwi rirasanga rirambaza ngo iriya nzu wewe warayikoreye ndabura ikintu cyo kwishura nibandaniza umara yabwanje ko ntibyari bindaba numva Bujumbura y'Imana icishaka kufatira miri kuri uwo mugabo uwo muntu mbona karambyura mu itiro arambwira ngo fukama ndagusengere nange tisifukama turaharira na marayika nanduka ndafukama nabona hari mu itiro mu ndoto ndafukama aransengera kwa kufukama acafata ukuboko kwiwe agucisha mu kanwi wanje arakanya nanjye nkomeza kuruka arakanyamara kwa kunyine ufata mara ugakura mu bucafu wamengo nyine umuntu afise igikoropesho ariko arakoropa mu ndi wanje agakoropa avuga ngo ndagukorofye utakigaruka ukundi hari saa 6 z'ijoro nahise mbyuka nuzuye imbaraga z'Imana ndasenga isengesho nkavuga ati iyo ni yamaraya iri kirasenga ibintu birahinduka nawe utohinduka umuntu mubi nabonye hava nk'umuntu mwiza umuntu mwiza nawe nabonye hava nk'umuntu mubi rero byose birahinduka rero icanda byuka guhera agakiza imbanda gatanguye icanda bwira Imana umva imitina y'indaye cagatije y'ukwezi kugira kabiri icanda bwira Imana rero yisubiyeho imiti sinayibwa itene imaze amezi 2 ndiko ndayinwa urumva nayinywa nkayicikiriza noneho mitambwira Imana tumva rero Mana nyimba ari wowe unyiyeretse iyi miti sinzosubira kuyinwa
ndayitaye numvise ngo ufise amaraso utera abantu bagwaye sida untera amaraso yawe tinangi icyo ndagusezeraniye sinzosubira kubonana n'ikitwa umuhungu kiretse dukoze ubukwe ari sezerano ry'iwanje bitashira iryo sezerano ya miti ya sida ca ndayiheba ndayikata ndayita no kwita isigaye icangumaho ntangura rero kwiruka ndondera Imana ndondera Imana hajya ngo gutabira biroroshe ariko gutora biragoye baza kunyizera basubiza muri ADPR kuko ari barantaramuye basubiza muri ADPR ntangura gusenga ntangura kwisonzesha igihe kimwe urumva uwo mugore nacenda muvako kuko urumva uwo mugabo nyene kugumanya ndutse ko cyari kigeragezo kuri jewe ncangenda gukora nitwa mu Ngagara kuba bibujumbura muri nefu ngiye gukorayo ice no rero Imana yatangwe kufatira neza yego none nkafata ngafunga nk'imisi 3 funze imisi 3 nkasenga Imana ikama amagambo y'ibyizigiro kizonkiza nomva ndibuka igihe kimwe nafasha amafungo y'imisi 3 ndafasha Imana yegende kujya kuntu mvuga tejo ntonzojya mu gitondo nkunda gufata amasengesho soza mu gitondo buca fungura njyanye nyene ngaramye mpeje gusenga nagize ibihe byiza byo guse aho sasa ndamenya gusoma nigize ibihe byiza byo gusenga naririmbye kantiki ku gitabo cyo guhimbaza naririmbye n'ubuse ku mwuka yamanutse none hora mbona ikintu kije kirafuka ku maso kipfutse ku maso nzambona haje ibiganza bibiri uko bije nyene bisumira mbona bije ku bafu biraje birarumuye birata mbona ibyo biganza bizanye urundi rubavu rushashe birumitseko mbona biraje ku rubavu birarumuye birataye mbona bizanye urundi birumitseko hewe icamba mwigere kwa mvuga ngo Mana ndakubonye ndayivuga mu mazina ca ndagira ibyizigiro ko nakize cyane ngura kuvuga ca mbyuka mbwira umumara kuko ari umumara twabana ni namubwije ko ndamubwira ati no kuri je ndagwaye sida ntabwo nabihisha undi murundi bavuga ngo uza gukira ingwara arayirata ariko dufise abantu uza wumva ngo ufise umutwaro ngo uzosengere Yesu arazi ko ufise uvuge mwizina hama umuntu amenye ngo ndirukanye sida rero ngo ndirukanye imitwaro ni myinshi cyane shobora kugwa sida unapanze kandi nawe uri umutwaro uri mu bukote ugasaga umuntu avuze ngo wa mutwaro ugasanga imanije kwishura bwa bukote kandi ari kugukiza sida rero jambo ry'Imana bavuga ngo marasaba mugasaba nabi mugasaba ibononera ubugingo noneho rero icyo gihe wa mama ndamugira acavuga ati umviriza rero narumvise ubuhamya bw'umuntu yakize sida tufatirana Imana aho nyene ugigumye uzokira sinabyumva icamvuga ati Imana muri ndiyo mu Rwanda bavuze ngo naho ndiho naho napfa kurabyumva unzi yuko nkunda noneho rero icambwira Imana ati Imana ntakira ndagomba yuko basi ninapfa ndepfira mu biganza byawe gukira nije nayirondereye nta rubanda ndagufiseho nomva Imana iba yakanditse Imana ikomeza kungendera wa mu mama niho nacendo tambona ngo ndi mu gihugu ndiko ndavuga butumwa aho se ndamenya gusoma ndabyuka nambwa ati je narose mbona turi kumwe na mbona ndiko ndavuga butumwa mu gihugu ntazi ti rero nukuri ndakwinginze kuko ari narose mizo ndoto mbona ngo fise bibi ngo ce ku mama ari kadandaza imicungwe iwanyu bayitwa maronji ngo mbona aranyinginze ambwa ndakwinginze ntabara umbwira ijambo usomera ijambo nurangiza umbwirize nukuri bica binanira gusoma cyangwa umama twari kumwe ati isomera no kuri nabona afise biriya rumva mu buryo bw'umuri ntayo nari ifise ariko mu buryo bw'umwuka nari ndayifite ndambwa ati isomera iyi Bibiliya ndagusabye cyangwa umama ndamubwirize ambwa ati mutazi gusoma biragusha ndio kandi bimubwira acambwira ati rero birasaba yuko ugenda kwiga gusoma no kwandika ngiye maze kuba yuko zikumwe dutanguye kwiga ibiyo nyene bya B nyene tutaratangura gufatanya wa mama cayimuka aje no muri Kenya aje no muri Kenya urumva nanjye ibyo kwiga biba birahagaze ntaramenya gusoma je cyane gira inama cafata igitabo cya kantike kiya kindirimbo ntira umukobwa w'umugenzi ariko no usanga inyuma hari ku rutonde rw'indirimbo nkagenda ndasoma muri zando umenyene soma mu makosa ka gitabo cyanduka kimenyesha gusoma urumva ndabigiramwe umuhati nanduka ndamenya gusoma cyambwira Imana ati rero Mana namenye gusoma ngurira Bibiliya umuntu yari muri ntuze
yari muri Somalia w'umusoda narifise umukobwa twabana icyo gihe kuko nagiye kuva no mu kazi ko mu rugo ngenda kwipangira uwo mama maze kuza muri Kenya nace ngenda kwikoteshereza ariko nyara kubwira umugambi w'Imana ikikurondera cyo gukora cyose aho ubona narondeye amahera kuva mvuka nayo ndafata ahubwo uzombariza abayarose nyene byage ngene byagenze noneho rero ico gihe nkomeza gusenga nkomeza kwisonzesha abagenzi bakacindege kuko abantu boshi nababwira ko ngwaye sida bakavuga ati reka genda ku miti n'Imana ikoresha abaganga ijya miti niwe yabahaye ubwenge genda ku miti ariko natekereza ko nasezeraniye Imana ko ari izonkiza cyavuga ngiye ku muganga no banerekanye Imana ko byayinaniye Mana nubwo nzopfa jewe nta miti nzopfa fashe icyo gihe canangura kubora rero ntangura kuva mwinyo nikangura nyene mwijoro nkasanga inyo ziko zirantembera ku matako zamvuyemo nyene natanguye kubara munda icyo gihe nyene zikakuva munda cyangwa zikakuva mu gitsina yego zaca mu gihimba kirondoka zisohoka nkasanga ziko zirantembera inyo nyene zijya zo mu musarani icyo gihe nangura kurira ndabwiye Imana ati Mana ubu mu muryango wacu ubonye ko ari je nopfa mboze Imana uzi kuba rugendo uhagaze ibyo bintu nukuri birambabaza nimvira ukuntu bazompamba naboze inyama zose zo munda byose ndabyumvira satani tugenda ku miti nibundi nacyo wanze ariko nkavuga ati oya nta miti nzojago imiti ndeka kuja kuyifata ico gihe ndaguma ngaho aho hano nari nkotesheje icyo gihe acaza umuhanuzi abahanuzi bubahwe Imana ibahezagire acaza umuhanuzi aje ahita afata turi mu bantu batatu Imana irakuzi nubwo baba mu bantu 100 mwitirana Imana irabizi yuko ari wewe araza turamutsa ahita afata mu mutwe hewe atangura gusenga nanjye numva ntangwe kwinjira mu muriro wo kuvugishwa ati binibiki fati karabaye Imana irambwira ngo ngiye kuguhoza amarira wongeye kugushira mu gihugu uzovugira mu gukomera kwanjye ati mwitse nageze tukyo gihugu Imana izoshamo nani jana nani fisi nayinzu ne nayabutse ndi mu buzima buteye ubwoba nirirwa kwimba nirirwa gukora ikiyede harana bari ko barubaka ikizu cyishira hamwe none nkagenda mu bagabo kwimba tukimbisha amasuka nibipawa tukwa ibaza hano nahagaramwe ntaje nuwo hejuru mbona nkirirwa ndaterera ipfu nkatahana nogonotse fisi bikomere ku mubiri fisi bisebe ndi mu buzima busharira ariko Imana irabize yuko umubabaro bufite ubuzima bwose bamwe bushaririye irabuzi rero byari ntoramye nigisha abantu ndababwira ngo Imana nubwo woba ugwaye nubwo wokubitwa Yesu byo ntibimukanga kuko nayo inkoni yaziciyeko yaziciye ko inkoni yarazikubiswe kandi ari ihangana rero nyimba ari kigeragezo cy'inkoni zikubitwa zizohora nyimba ari kingwara Yesu azakukura icyo gihe nkirirwa kwimba ibyo binogo Imana izakunkura muri bya binogo impisezerano byo kuja hanze nta nijana afite ku mufuko nabuze nayo kuriha ico gihe nko hari mu kwezi kwa 5 mu ntango niho umuhanuzi yabimpanurira niho najyamye gucambona ngo ndi mu gihugu kira ntazi marango ndiko ndatemberana n'umudamu ngo ari mabuja wanje tavuga ati mara kwa kazi ko muntu nagahebye undo mabuja zavuye he numva shaka gukorera Imana atambogamizi zindiho ico gihe ica mva mwitiro mvuga ati mwizina Yesu nakazi ko muntu nyeneye ewe ntibyatevye satana cyanteza ingwara izananye muri yantuze muri asida ntangura kubura ku kibuno ntangura kubura amabere hazibironda hamwe ngera mwibarabara nitwikiriye akantu mu bitugu ntoshobora kwambara n'umupira ntoshobora kwambara umupira ntoshobora ngenda mwibarabara nyene nifutsa akantu kagakwembe ndi gusa icyo gihe ndaguma ngaho onye ndavuga ati nega Mana jewe ubuzima bwo ko bunaniye ko bushari Mana ndakwinginze ntabare icyo gihe ntibyatevye wa mugore nakorera nyene natwara umugabo umva ukuntu Imana ikora yarafite umugenzi wewe no ahita mutuma umukozi wondangira umukozi umwizigirwa nokoresha wa mati cyane ndamufite kitwa Diane oje bantazira Diane kitwa Diane
hewe nta telefone nari mfise nta nakamatushe nyene byari byarancanze icyo gihe Imana ya Isirayeli ikica mu mudamu na hantu nari nshumbye nyene mba mucako nari meruka gukora amasengesho ariko ntazi ko amasengesho agira avemo kuza muri Kenya tuze dukunda gusenga nambwira abantu uti dukunde gusenga ntagira ibindi twiringira ntiwiringire abahanuzi canke ngo wiringire pasitori wewe nibiringira biri muri wewe gusa kuko pasitori ni pasitori kuko wona go gukana burara ntagira icagufashije ico gihe abari we rero ashingira intahe wa mu mama natwara umugabo abari washingira intahe kandi sindamusaba imbabazi kandi ni n'umucuti wanje nino muri Kenya ni yari yavuye azanawe ariko byari bibazo nyene nari ndimwe by'ubuzima nanjye ntabwo nabishaka icyo gihe rero arampuza nawe amuje nawe ati witwa Diana Tego ndungikira ifoto ndamurungikira ifoto byarancanze arangije ngo haravuga ati uyu mukecuru ko nzi ko abakecuru bagora nanzomukoresha ndamushobora wari warakecuye ubundi kigeragezo kiguhinde shusho nyene kishaki icyo gihe rero uwo mu mama turavugana arambwira ati shaka kuza arambwira ati noza gute katatike ambwa ati tike sikibaje wewe icyo ndagusaba rondera icyangombwa gusanzwe kurihira urumva akantu yangira cisheho nibagiye subi inyuma gato icyo gihe nzanirwa iyo message y'ukuzino naratekereza navuga ati numva nyine umutima unyobrije gufata amasengesho y'imisi 3 yabaye amasengesho nayo biki mitafata amasengesho narayenda yafashe bukeye mitangwara ngwaye ndagora malaria ndakubitika umbeshaka kuyavamwe satani tiheba ntuyafiremwo umumama twari kumwambya ngo reka ndakugurira imiti kandi nafise n'amafaranga make ya kumufuko ariko yavuga ati pu je nta mafaranga nta miti no genda kugura nafashe amasengesho navuze ko ntazonwa ntazojya oya ngira ngo ndayagumemo cuti yanjye naragumye mwayo masengesho ya misi 3 irahera kumusugira kabiri nagiye kuri intege zo gusenga rumwe uko satani yaciye azana ibihute yongezamwe ibisebe ku mubiri yongejemo ibisebe ngo mambora mpagaze yongejemo ibisebe ntibyari byoroshe amasengesho ngumamwo shaririwe mbabaye biteye ubwoba cyane ico gihe kumusugira kabiri niho nananiwe no gusenga ngiye kuryama mvuga ati Yesu urandindira ijoro nyene nabuze imbaraga uzi ikintu cyacu gikoreka ubwo nyene hahise haziyerekwa mbona ndi mu kayira kajya kayira nyene ko mu cyaro atari kaburimbi ako kera mbona ndagahagazemo ariko mbona imbere ya mbona hirya no hino hari bikoko ntaza amazina nigiye imbere nyene ndiko ndatambuka rumva nkaraba ninacanga cyakindi kiranyadaka ninaca ntari cyakindi kiranyadaka ko no hejuru cyari gihari urumva nyene bimeze nk'inzu byanyubakiye icyo gihe mbona haje igikoko intare mbona hisi kubita bya bikoko byose bivaho cyandagenda mitando nk'imbaraga zo gusenga nasenza amasengesho andi n'ubuwambwe ndasubiremo ntayo nosubiramo icyo gihe icandajyama maze kuryama ro candota mbona ngo abari ibujumbura mu cibitoke ca Rugombo mbona ngo abantu bariko baravayo biruka hateye intambara abantu bariko barinjira mu miduga abandi bariko barafata amagare yaba makinga bayaterera mu miduga bayiterera mu miduga nyene nanjye mbona ndi kumwe na mukuru wanje bose visi bisebe ku mubiri burya ngiye nyene ngo nanjye ndiko ndahunga ngeza ababa igihanga ku mpanda hari ahantu ku kaburi kabamizirima ndahageze ndi kumwe na mukuru wanje tuzadura n'abasoda duhe n'abasoda ngo ni mufokame ngo tubakubite je nangura kwitakambira ati ngo ibisebe no kuri Mungu bite kandi ari we dushaka gukubita no ari wewe dubisa abantu bashaka ibigeragezo byabo kubishira ku bandi ari kiwowe kigumye nyine cyo gikombo kinywereko icyo gihe ndaguma ngaho mwiryo yerekwa mbona ndaciye bugufi na mukuru wanjye mbona rapfukamye umusoda yankubise inkoni ya mbere yo ku gisusu niho hari gisebe nyene icyari gisebe kininiya urumva nambara impuzu gahomokana n'inyama none ngo yankoni ngo arayizana ikubita muri cya gisebe ngo ndataka ndavuga icango ndaraba hejuru ntangura gusenga ndavuga ati Yesu ntabara nivuga iryo jambo kujya ntutubara umuntu nuhura n'umuntu ukabona agize akantu ngo Yesu kujya kuntu Yesu acashiduka akaza kuraba icyubaye none mpamagara Yesu ndamuhamagaye inzambona intuze igicu kiritamanzuye kitamanzuye nzambona haje umuco
uteye ubwoba wa mutuye tukubita ku kiganza cyo wa musoda ikarankubita ahita sinzi ukuntu mubyitwa adegezwa yankuna arayirekura ubwo bari kumwe ati uri kunanirwa no kumukubita merezi yo nkoni nawe nyene wa mucura murasira nawe nyene ntiyabakinkubita icambona mpagurutseho kuko barambwiye ngo nubikinda je cyambwa ati je sinubikinda je ndapfukama rumva capfukama senga Imana irantabara rumva navuye mwe masengesho cando nkamwe igisubizo cyo kuzi no muri Kenya rero noneho se sida uyo waje kumenya gute kwa ikiza nibyo nyine nanjye kugeraho sida rero ko nagiye kumenya ko nayikize rumva ko nari mfise amasezerano yo kuzino kandi Imana yari yaranyeretse ko n'ugukira nzokira inji no cankomeza gusenga ariko abo tubana ndabibahisha ko bari bafise abana ndavuga ati nayivuga kuko yari umumabuja nyine unarose mu ndoto niwe nahavuye nkorera kuko aje kufata muri ville aha muri Kenya azambaye kumwe na murota mvuga ati Imana ndagushimiye ko uwanyeretse ari we ngiye kubaho umuvyeyi nubu niwe turi kumwe akabantu benshi bakunda kumbaza ngo ukora akazi nyabaki nubu ndacyari mu ishure ryo mu nzu ariko nzi ko Imana yo mwijuru izobinkuramwo ikantambutsa ikamuwe ndi buzima icyo gihe rero icandaza mbana nawe Imana ikomeza kumpa amasezerano yuko nzokira ariko simbona inzira hagera igihe ndende bukigwa rero higeje muri 2020 muri corona abandi barafuye je ndakira cyo gihe nayimaze imisi kusenga byarandambiye nkasoma Bibiliya nkaca ndambararaho nkaca sengera mu mutima umukoresha wanje akaza kamponyorako waryamye hasi kandi bitanda bihari nkuma icyo gihe acaza umuhanuzi bya n'abanyarwanda rimwe ndabemera nubwo nyene satana akunda kubarondera gasanga bagiye mu mubiri ariko n'abahanuzi uwo mugabo aza mu giterane cyari giterane akesha yo muhira bari bamutumiye aje ku mugambi wiwanje n'Imana ari we atabizi ariko hamwe n'ibyo n'umukozi Imana ari hagurukije yavuye mu Burundi aje ahita mpanurira n'ubu yitwa Shimimana Eliana ahita mpanurira ko Imana izonkiza sida nkomeze senge umva ni waciye afasha kwikora umutwaro afasha gusenga n'ubu turi kumwe abangahe ijya gato hama rero icyo gihe ndaguma ngaho Imana icica muri wa mugabo w'Ubunyarwanda arampanurira ambwira ngo aha anye ngo nubwo ngo ari umuntu bagwaye sida ngo jewe ngo ndamusaba amafaranga gusa ngo yampaye ngo ashobora gukira acarampanura avuga ngo maze igihe ngo ujyama hasi ngo karambara ngo gasenga muntu witwi ariko Imana yarabyumvise kandi atabizi mvuga ati Imana wabyumvise Imana rero muri 2020 yagiye kunkiza ituma wa mudamu yaje ava mu Burundi yari mu masengesho mbanavuze cagagura ko sinevuga byose aza kumpanurira icyo gihe hari kuwa gatatu twe dufite amasengesho kwa kabiri je ndayafataho ntiyayafata ndamaza ko tutafasha amasengesho arambye atanumvise bise umunaniro ariko Imana icimuha amasengesho n'abandi bakozi Imana bari kumwe muri groupe ngo ni musenge hari umuntu ngira ntabare kumba ari je ngira ntabaruke hari mu kwezi kwa gatatu zari tariki umunsi ambwira ko nakize zari tariki 11 z'ukwa gatatu buca ari kuri pasi kumva ko nitwa Pascaline icyo gihe kuwa kane arambwira ati ndakwingenze fuka musenge Imana imbye ngo usenge usaba imbabazi buri kimwe cyose wiyeze reko anayisigaye mva mwinyo je camvuga ati basi imisi ko kwanje irarangiye ntangura gusenga ndira nihana ntangura gusenga mvuga ati Imana ko ikipfuye nasize n'umwana azosigara ku izina ryanje Imana uremeye ku izina rya Rizimangana nyene Rizimangana ndasenga Imana icyo gihe nibyanyoroheye Imana ikazi kamvugisha mwijwi kavuga ati byo bireke bandanya wihana wiyeze ndakomeza ndiyeza kuwa gatanu camvuga ati rero nanjye ahubwo yabimbwiye kuwa gatatu kuwa kane camvuga ati ngira fata amasengesho nzovamo kuwa mbere nanjye mpaka Imana imbari iki ngomba cyo gihe ndisengera kuwa gatanu nk'igihe cya saa 9 mpeje gusenga negamiye nyene ariko abasenzi barabizoje gusenga ucuba mu gacerere kugira Imana kuvugishe camba mu gacerere mbaye mu gacerere sinzi ko iwacu twitwa umusigati wanyu n'igisheke mbona haje igisheke imbere yanjye cyuba kimaze nk'ukwezi giciwe kitari bwere
ijwi rirambwira ngo iki gisekura kibona cyane gose ngo ubona wagikubita hasi cyo cikamo kabiri toya ngo wango nicyo cikamo kabiri ngo kiretse uzanye igipanga gikarisha ngo ukagikata nibwo cyo cikamo kabiri nanjye ntego ngo rero wewe ngo buryo umeze ngo umubiri wawe umeze nk'iki gisheke urumva ko cyarumye yo ntangura kuboroga ijwi rirambarira ngo ariko nje kugusubiza itoto ngiye kugusubiza itoto ngiye kugutotahaza ndagusubize ku mubiri ndavuga turakoze mana urumva ni kuwa gatandatu saa 8:28 ndambona record ivuye kuri wa mama afasha gusenga kuko nawe yarari mu masengesho y'inguvu andunga ikirodi yari ravuga ngo ijwi ry'Imana yasanze rambwiye ko ukize sida ngo kuko ngo mbonye ngo ngaho imbere yabo ngo hari kirahuri cy'amazi n'ikirahuri cy'amaraso ngo hama ngo izana mu ijwi rambwiye ngo nyoye ku mazi n'amaraso ntazosura kugwara ukundi ngo hama ngo nzamona hajuru karatasi ngo gwanditse ko ngo handitse ko ngo Pascaline sida ngo oya urumva gacha ari 12 ari kuri Pasika cyo gihe narariza amarira ateye ubwoba ico gihe navuze to yagenda mera nka Toma sindavyemera nabyutse mbandanya ariko hamwe n'ibyo wa mukozi w'Imana ataraza Imana yari yasanze mu masengesho nafashe ariko wa kabiri mbona marayika ari karampamagara mbona ikambira ngo kuko ne nabwiye Imana twumvikane kuko urumva shitsino nagiye kwipimisha sanga ndacyagwaye kubera bye biganza nabona nibajije ngo narakize ariko shitsino ngenda kwirabisha sanga sindakira icambira Imana ati Imana sinzosubira kuja kwipimisha ariko umunsi wankijije uzobanza uceko ubinyibarire ko wankijije uzotuma uyundi mu nyuma romba Imana ibyo tuyisaba irabyumva hama ica ndagenda kwipimisha bukiye kwa Mungu ari kuri Pasika ica sanga ntabwo nkigwaye sida sanga ndi muzima guhera iyo tariki ntangura kujya ibyo byose bitakunda konja zanyo zirahera mu mubiri sura kuba umuntu muzima ndasa neza natagata abantu bose baranyobeka ego ubu nuko burayikize ubu wabipimisha nganga nipimishije rimwe ubundi nicyo rimwe sinenkwe kugipimisha ko Imana ari yamaze kumvugisha ko yankijije ituma no wa kabiri rero nabaye nka Toma ngo nibabwiye ko Yesu yazutse yanka kubyemera yishikira mu gituro wahise ufata gahunda yo kwiharira Imana yo kwiyegurira Yesu Kristo yego none gufata gahunda yo kuvuga uti ubuhamya nzajya mbuvuga ku mbuga iyo wayifashe gute ni Imana yabiguhaye cyangwa ni wowe ubwawe wabyitekerereje uvuga uti ngomba kuzansangiza ubuhamya abantu jewe rero ibyo gutekereza ngo nzoza ndabivuga ku ma YouTube ntabwo ari je nabitekereje kuko nakunze kubona mwirekwa mbona umuntu afatiye mikrofone ndiko ndavuga mvuga imbaraga z'Imana ndiko ndabwiriza ubutumwa bwiza bwo kwihana mbona abantu bapfukama ndabasengera rero sinzi ukuntu ariko ndayagisha umuntu nyene kwa kundi two kwicarana nka kuyagira biri simple nyene ntazi ko hari ikintu Imana igira ikore ndamuyagiye sinamenya ko ari umu journalist aravuga ati warubitse ibintu nk'ibyo ndumumenyesha amakuru naye ndavugira ati none nari ndabizi avuga ati ndagusabye mpa ku buhamya bwawe tubusangiza abandi ndakwinginze cyo gihe ndamugira ati ahubwo ne nabuze aho ndabuvuga rero niko abantu bazanumva bampamagaye bakambwira ngo ingo uduhe ku buhamya bwawe tubusangiza abandi reka rero umuntu agushimire ubwo n'ubuhamya bwa Pascaline aho Imana yamukuye ko byagenze ni benshi batekereza ibyo bintu ariko kuri Pascaline Imana yamukoreye ikintu cyiza cyane akaba yarahisemo n'iyi nzira kuvuga ngo azajya bisangiza abandi ni ikintu cyiza reka tugushimire ego murakoze cyane hama nanjye ndabashimiye cyane kwa mwanyimviriyeho kuko ndazibeshura afise ubuhamya busumba n'ubwiwanje ariko umwe wese uko bimukoreramwe nikabivuga kubera burya hajya kumenya Yesu umuntu amenye Yesu ameze nk'umusazi mu mutwe ariko haraba Imana ikorera ibyiza ntibabivuge nka kumwe Yesu ngo yakize abanyamibembe 10 ariko akavamo umwe akarubaza gushima rero jewe sinzigera nduhuka kuvuga Imana ni mpaka mpfuye kuko yabimpaye kugira ngo ndabiha abandi hama rero icyo nagenda basabe ngo ntangira nimero kugira ngo
umuntu yoba ashaka kumvugisha gusenga kuko Imana yagize umunyamasengesho kugira ngo sengere abandi harabo dusengana simvuze ngo nije ngo ntanga inyishu bisubizo oya ahubwo twe turateragira data kameza rero ushobora kubugwaye sida kuko ndi ukimana inkiza sida yarambwiye ngo ugiye kudusengera abantu bagwaye sida ugiye kudusengera ingwara zitandukanye kandi narabibonye simvuga ngo ndiyemera kuko abantu benshi bakunze kwiyemera mu mpano ariko burya nasanze impano n'agakiza bitandukanye umuntu ashaka kumubona agenda asigaye kuri ya mpano gusa agakiza kagiye kera rero je mparanira impano nkaharanira n'agakiza rero ndasengera abantu ngira imisi y'amasengesho yo kugira ngo ningingire data ubwoko bw'Imana bafite ibibazo bitandukanye cyane cyane ubuzima bwose naciyemwo ndazi hari n'abandi bakiri mu rwego nyene bakihari rero mwamvugira nimero kwera amashuri si menshi cyane nimero ya Pascaline ni guteranya 254 752 60 40 ndayisubiramo guteranya 254 75 24 ariko ndanayishyira hasi kuri iki kiganiro buri muntu wese umushaka iyo nimero nshyize hasi kuri iki kiganiro ni ya Pascaline. Reka dusenge turangize dusenga ego kuko ibintu byose gusenga n'urufunguruzo turagushimiye nyakubahwa Yesu turagukengurukiye ubuntu n'imbabazi watugiriye turagushimiye kuri aka kanya tumaze mwami tuyaga iby'urukundo n'imbaraga zawe nyakubahwa ndashimiye uyu mwene data nyagora ku ngoma yemeye kuntumira kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumve kandi busobanukirwe kandi bumenye ko Yesu na bugingo nubagikora reka papa wo mwijuru ni YouTube izotera imbere papa wo mwijuru uzobahe kwaguka papa mwijuru nkuko wayiruguriye ya besi nyagora ku ngoma ugiye kumva ubuhamya wese yarihebuye Mana umuzuzi ibyiringiro papa wo mwijuru data buje wo mwijuru jambo rambwira ngo ni wibuke aho waguye uhindukire wihane birashoboka ko hari ababivuyemwo kwera mwami bigeragezo byabananije bagasubira mu byaha papa reka bahindukize nyagora ku ngoma uzobukoze ndabisenze nizeye izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo Nazareti amen. Waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje, waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi, waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo gutera akabariro byaranze, waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi, byose ubu byakemutse. Turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize, ibi nitwe tubikemura gusa. Muganga agukoraho rikaka ugasigara utanga ubuhamya. Akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa akemura ibibazo byawe. Aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye kandi imiti yacu nta ngaruka mbitera. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 19. Muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya.